Venia kan tu le la tu re ama lampo kan tu le la to tho ani na chen a oma tu ti rol chuan he tu ai mi pui ne na tu non on angai kan ria a chan chu anin soilo angze la khosa sarkar kan thon tlap awangin le mi pui ne na thil thatin reng tiam tu sarkar kha atak mel kanan muta ma seng anin soyang ani lo ziala he mi puite mu theya pon zari kan ti tur ni in kan ria chu ta tang chuan mi puite poi ngai dan an lo siam theina turin le thliuna tar mi dik fia zo kan mu fia theina turin an nei theina turin he tiang hian ruam manna kan han neya kan ron pong zar chun zom zel don ani ZPM sarkar uchuak taka an in hai vura wangin kunga chungin sarkarin cheng nuai sing khat sang thum zali le sompanga le point pariat pali an sen bil angai don ani ZPM sarkar khasari mel kan muta an hriat angin turkum khat chung chu inren chem huna kan mang anga sarkar in so nge na tan kan mangang ti in chu tiang chuan sarkar tran tira ruam hanna an nei thuan puang zara ani za chunga an ti tur te po an puang zara ni za chungchang an malang na te po kanon lepse to ani kha tuna hianin ain ren chem zong le ain so nge zonga kal tura ngai ani lain chuti lam chuan hoilo na sa le maya ku chuak takin an mani le an party mi te in vul chungin mi puite lamero ming shrek mek thung si ani hetiang sarkar in tiam ang lo li ra om kan lo thang ting ta hi MNF chuan apoi kan ti in zoram mi puite kan van doi le kan ngai ani ZPM sarkar an mani an in vuldan tang puya hi an soi thuak ila cabinet le MOS rank chungchanga hian pakhatna December ni som pathum sang ni le som ni pathum khan Dr. Kenneth Chongliana ZPM Vice President to State Planning Board Vice Chairman cabinet rank le ham thatna zong tel vectorin chu tiang chuan da lu ngal ania tina panina hianin December ni som pali sang ni le som ni pathuma MLA pali te chu advisor to Chief Minister of State rank kadain appointment pek ngal an ne chung te chu pulal muan puya punte hi advisor to CM political panina hianin puti BC lal ven chunga advisor to CM finance ania PH Ginzalala hi advisor to CM technical Dr. Lorraine Lalpek liana chinza hi advisor to CM health and family welfare and agriculture ania in January ni som paruk sang ni som ni pali khan Dr. KC Lalmal Somzawa General Secretary ZPM ani hi MZT wa assistant professor ni mekani boka hi advisor to CM MOS ringka da ania a lopo Mizoram sarkarin hian Central University thok ni chung si in a sen so zong sarkarin tu na hian tum sakta ti chuan ani hian implementation of hand holding policy elai hi advisor to CM ani na ania in December ni som pali sang ni som ni pathum khan ZPM consultant ni lai pu hau khum hau zel chu Mizoram Resource Mobilization Committee Vice Chairman ruat ania thakata cheng khat lo tu le Minister of State rank ka tu ani sang ni le som ni pali January ni som ni pani project monitoring committee Vice Chairman Arlal Rinoma IRS retire an ruat le ani poi cheng khat lo turania MOS rank boka da ania heti hian minister ni silo cabinet rank pakhat MOS rank pasari an vain pariat kan nei meka constitution article za somruk palina clause 1a na angin MLA za tatanga za som panga ka minister ruat thei ania state te kan nia wangin ngai na tiam kan ni in som pani kan nei thei zo kan ni lain tuna hian areng ne na chel zong ne ni chuan som ni kan nei mek ti na ani ta ni MLA somlia 50% z hemi reng chel mek a hi kanom ti na ani ti chuan lom ni na hian OSD to Chief Minister hi ni som pasari February sang ni som ni pali khan Jonathan Lalrem ruat ador pui veng thar cheng khatlo turin ai reng in status of secretary
to government of Mizoram pe kania in panina yan OSD to chief minister api arlal rodingi ruat anile bokani hi additional director commerce and industries nilai ani bok ani in pathumna juni som pakhachani som ni palia OSD to agriculture minister atan secretary government of Mizoram rengka turin Dr. Sai Than Tluanga ruat le ania thakhata cheng khat tho along tin secretary reng tho turian cheng khat lobok project monitoring committee secretary engineer ruat sailo ruat ania ani hi banani tak nuwa juni som palikan engineer lal thanzuala ruat ani le bok ani tichuan consultant an ruat te han soi leila education minister mithiam le fel tak kan neya academic officer rual le official mithiam tam tak anom bokani chuti chungchon secretary rank turin cheng singtum sanga lo turin consultant atan ZPM vice president kalchuakta reverend dr k thanzawa ruatan niya in panina revenue minister chakle viak thatak mai social media chona chak ma zo kemoni to ti tur khopiala chak revenue officer rual tam takan nei sa chu boka tun nai maya ro real life party zom tu puchal soi thanga MSS retired chu consultant ni turin joint secretary rank ni in cheng singthum sang ni lo tur in ruat ani bok ani tichuan MLA ham thatna anti pun lai hian soibelle taila MLA tepo nasata ka imshek tura beisei ani in than man in soidan sang chut peichon kan MLA te chu mi puitan an luang chuak nasa mai ni lewen mani zokin hek zok don ani hi ati tur kop kana in soyem mani chu ti turania amaro chu chu tiang chu soilo alet ling bokin an kalta a ham thatnan nei sa chi sang pok asang zongin hanon en nona pakhatna chuan mani ina chengte chawinan don chin house furnishing kan ti MLA zong mani ina cheng thir lo te tan po don thei turin anon siam remta an MLA kum khatna noi ni kum dang zela singa dong to don ani an in le lo ti changklun na ani berang chu panina in leina tur ora sakna tur housing loan thami hi noi som ni atangin noi som thum an lak thein ti punania yan loan nan rul na tura pun na hi 5.5% per annum chawania tuna loan kan lak housing loan kan ti te personal loan kan ti te mi malina kan lak thei mi puina bank ka kan lak thei ne na chu chu na pung hi in niam lei viau ani tin pathumna yan MLA kar lei sak na hi cheng noi som da thina kha ti top chu ni nge ya chu ti rol chuan car loan hi noi li ni thin man ngai to lo chu ti nung thar le noi som panga aron ti pung or me hei po loan thami thoni in apun na hi 5.5% per annum thawani apun na hi ane viau ani tin MLA fan po noi za somnga tangin za nia anti punga tin MLA PA te lo hi cheng sing ni thina kha sing thum sanga ti pundor ani bok ani chuan board chairman te lo hi 400% in ti punania kan sum din mun that lo zia sia kan thok deb lain July ni sang ni som ni Palia Council of Minister meeting ka lung leyan nei chuan board sang chairman tele MYC chairman thatin lo cheng sangria ta tangin cheng singlin an tipunga ti chuan board sang chairman te yan tar lang leila zo han ko yanin ZPM mi le sa ve kan ni wangen hei tarlan trul ani ulal lian so ta ZPM general headquarters president oma zitko chairman na yan pu jk dong zuala ZPM organization south lam changtu general secretary ania mi fo chairman na pulal thazuala roite ZPM gs ania tin namko chairman na pu isak mal soma ZPM PSC member MKVI chairman na pu silal remlian ZPM advisor ruatani poka tin MYC chairman na hian pumal somzol ralte ZPM Chalai headquarters president ni thin ruatania tin AMC le LMC te lo anti pun chungchang antar lang le bokila AMC hi mayor lo hi cheng sing thum sang khat atangin cheng sing ruk sanga ti pu ania tin deputy mayor lo hi cheng sing ni sangria atangin
cheng sing rukati punani executive corporator pali te lo hi cheng sing ni sang thuma tangin singa sanga ti punin corporator som pathum te lo hi cheng sing ni sang thuma tangin cheng singa ti punani ya ni tin LMC lam lunglei municipal council lam an chairman lo hi cheng sing ni sang sari zanga tangin cheng sing ruk sang ni ti punani tora vice chairman lo hi cheng sing ni sanga tangin singa sang sari ti punani executive councilor pani te lo hi cheng sing ni sang ni tangin singa sang ni ti punani councilor pasari te lo chu sing ni sang khata tangin singli sang sari ti puni board chairman te le AMC le LMC lo puna wanga sumsen belhi kum khata cheng nuai somni panga singli sang rukzit ania kumnga chung phei chuan cheng nuai zaruk somni pasari sing thum zet ating don ani hetianga sarkar tharin sumsen bel natur asiam zong zong te hi theiang anga hanchutin kumnga chungin cheng nuai sing khat sang thum zali som panga point pariat pali chu chu kum khata cheng nuai sang ni zaruk somriat pathum chuang zet atling don ani sen bel tur hi athanem le ani hetianga ZPM party mi te anvura uchuak takasum manna anpei punthur thurla hian mi puite ero chumin shreka chia antipung meka tui kandong khatem ema karena engche em boxia abilla asang tu loi boxia tichuan stamp duty a hianin 1% atangin 3% na market value of property hi anhan tipung boka apun na hi 200% zet ania cabinet meeting June som pariat sang ni som ni palia ando relangin October tha tangchuan bu fai kezi khat subsidy chu cheng som ni panga sarkar ina apek thina ka cheng som ma ti niamin kat war mang tu ten cheng som panga an khul thin ka cheng som thumin an khul to dona hei po hi mi puite shrek na le ti re theina na satak atling don ani elahi toite kan soibel du chu kat var mang hianin officer sarkar na thokle enge mochin chau ni tura kan ngai lai hian ani lo na sa akwata lo ti thina nia wang khanin akwata ina kat thing chang phalo kat var nei mi re thei tam tak khi an oma yang hian ko ngai thak em dona hemi mang hian min rok na sa don em ani tin petrol e diesel a hian value added tax kan ti 2% lak bel ani boka an in zorla in sum kan puk vel lovang ti si khanin open market borrowing atangin vai bel che zaruk som ko pani tu na hian puk to ways and means advances atangin vai bel che sang ka jani som nga pasari point pakua palian puk to boka mi pui min da khama avayat an sum puk to za thi vai bel che sang ka zakwa somli pakua point pakua pali atling ani mi puita shet beta an phurtirit chunga mani in hai vur zonga sarkar kalpui hi sim turin ZPM sarkar chief minister pulal duoma kai shuai hi kan ngenin kan cha votan zonlai thil thatin reng anin tiamang nge khan tun din munayan mala sela sarkar kai shuai sela kan duwa chu tiam tur chuan kan nge na an tong kam thiam na manga mi pui min thim budoi kwala thil tha tak soya atak takati om si lawa sarkar kalpui an chin thina hi tundin muna chon sim makse kan duwa uchuak taka mani le ZPM party mi te anin hai vura mi puite phurtirit zonga malaki sim ngal makse MNF chuan kan du tak zetani